Whaavitai ai ona o le pese e wha tupu manatu ma wha o Sofia ai langona fia. Awa ua kelele alofa. O le masinga le ngai, o le masinga o te sema, tātou te manatua ai le alofa. Le alofa wai. Le alofa o Yesu ya oe ma. Ua kele matele lo na alofa. Anga ua ese ei. O ai freseu. Sapi ma au malie. A fai ua ki ka vale fou. Ua fai lo fale moku. Ua fai fo ilo fale fou. Ua fa fou uma me uma. O uma vaenga sa mo o yor soifuanga. Ai ua fa tau no uma. Ma fua isea. Ke leo le alofa. O le nga fa aola inga I ka kou Yesu Keriso. E foi la le azole nei. Va tai le alofa malanga le o le tua. Ma le tua mai. O le nau ta inga le mar suinga tele le o le tatou por kala me mo le tau sang fo. O le afa o ngā lava le tatou o fai ngā luenga. E la tau te usuina cover. To cover some of the songs. Ia, or ke le fai la pese e ke kau mawhai si au whanga ungi. E cover ia pese. O pese lava fo I pe yo tus pese kalesia. Pese fo I le uma e kuku maingi su. Ye wa fo nei fo sui fuanga e uma fo inga uso ko pese ai o mai fo ingisi wa e wa fo ya I wa fo ya nga isi si le roko ke va pe la mo uso mai fo ma ko pese ma ai le ya la le tato wo tato tusi pese awa o tato tusi pese e ya uma ya ka ko uma ma ka ko pese fa solo ako ai olona aunga ya e amatai ma to mo ai tato por clame so morir fa ma romo fa taitele ia I le tato o whainga luenga. O le sila vaenga ka ua. Au kama voila ia o le kausanga fōua makanga perform. Ia perform I le perform la I mea whainga I whaasare mausau. O le tato o whai pese I le kadianga I mea wewa pe wako e whaingo wingunga e pese pese rau vanga e le whaunga ina whapena. Ia e mana ia mo meo corporate. Corporate dinner, special events, graduations, celebrations. I go give up so you come through me, and then I will arrange a good package. What to wait to au fai pesi. I'm more timid. Yeah, it's a property of Tautayai only for the time being. Ya malo joy fa talofa ya ile pa ya malu o le tato wa wo ma pa nga mai o le tato unanga foi so e mafainga pu elo MTV. Yes, we can film music televisions for you. We can film o kulanga funga plays, how do you call the productions vainga fa pena. Yes, we are specialized ele filming o le MTV. Ele MTV foi le sivanga le Oski band. Ele la tu CD Christmas, ele la tu pese Christmas na le na poeta to le Blue Wave. I think o le makua best o le MTV nga. Le pese Christmas ya le feature mai Yesu nga fa nga ya famosili poniu. Masiona ainga ma to tele la to na ele MTV nga. O le tatou au nanga sa foi sa poina ya ape fo ngai kau po sau MTV matulanga mo le ngai loma taua ya pa ia malu sa foi mo fai nga o le tatou watu no atu fatini o tu sala ele toe mafai sa ufa matalanga ya ona ufangaina ya wa ta oto o se alo ya wa umba foi ona aisa ia o ta auto pailango foi le toe mafai so leo fa tauva e tala tautonga o tofia samo al talo fa tuile ai mo mapa anga mai le tato borglame amata mai lava I feo yo le tala le mo to fritua se ia a fea foi inisi o le fa no witi manisi o le topulanga la lova o le tato butunu fa malo fa talofa
faafelo yatu talo fatu le tofar vai malai por sunga Samuel Leoi o le fionga fo le la au na fausia asiata tavu imisa simo asiata por fortua ya vai luanga le na e mafuta mai ia pia Samoa ile nei foi pia uloloa le nai mafuta mai le uso tolo ia swafa foi ole tofar vai malai ia por sunga fo le Leoi ya me se fo le fionga le la au na fausia misa tu le farfito dai na tawan por fortua malole fo lau fa tai fo il tapo inga mo tatu wa proclame se uso ya Edward Jr. lo minga mta feo ya former police officer i Samoa ya le mafuta mai fo le vanga o le fiafi after ya te uso me se fo yo le tulanga i lau fo support te lo ele faingo fie se uso le ya tasile fa te inga le tangata e tu mau i lona talitonunga professional and not personal ya malana fo ilango lango ele tulanga o le malo wo tulai mai ya mo le toi fa malo te luso ele faingo fie foi ya me se foi tatou ia tele ainga e fast HRPP sapi you know ai fa tai foi ya songa le li ke ro por ki a kongo ko inga po le wa o se uso ia salivao lo fau le mafuta mai foi mo fritua fa malo atu o foro fatu le vanga la fiafi mata iliga pasi ma le fritua ia koko Utah fa malo atu ia polo songo foi le prestine le ainga o le fatu tu ainga le fast Utah ai wo maka ku ai la o vanga le so le aua le ona matafale no fa longo tu Samoa e le se ingo le lulu so le nga kaulia o malako tickets e winga pe foringa mai e kelengi ka ko laki pe le tele ni sina malo na sau mai Utah ai o le fianga o lo loto sole ko ia nginga mai ai Samoa o le makafale le na matua umale le mataulia umala tu ticket longo winga e atangia mai ai le tulanga o se uso le fionga prestine am tairinga pas o foringa me stanga to le vai le mero le olanga le tu le le yero ele o se ku dei foi de marwa e ai o tangata salesman afa Britannia le tangata tu le o le salesperson pe folinga mai la o tangata wa masani le nga le o le fata watu po o le tulanga fo i o le fata mai o de va fa sa varika uia o masangi ala le tulanga na o le tu le o le lango ina o fa moi wa masangi mo sa vali mo meo o mo meo ako rau fala vi ave o vai sala o ta atalo vai a so alo pati ya male tausi anti malili le mafuta mai Brisbane ya Australia fa malo atu malo le sai malo le fato do luanga poa ya mina matutia mo to uma lo mafuta mai le dai vanga o le afiafi ya fata lo fa mo bo folo fatu malo le ono sai o le to faya so alo pati o tamatu wai o le au fa ili mal au fa pesel fata la tala se mate emo e mala malele ya la so paki i lenga mavai ngoka o melor ki kala pe ingi yak no winga lai umala ofisili ya so pati fai mai sau feedback sir kakara fa ngau le la ko pese wa foi mantua e ese ale ese ale fa longo tangata foi lele ele masangi lenga ingoka ma fa longo ka musika ya se umala ka ngoe e su e mai o test mai fai mai feedback so alo o lai lele no winga ku mau e per pikia le piki pe o misa le ingia mai ai fai sau le feedback se mo mia e le me la ka paulua o inga la ko punga kongorfua no winga la to ya o ingi wala nga fenkanga ingi hanna langa le pesi
o ingala ita ida mi o Godfather ya o Godfather ya makwali lo fa kasi le mai mawele o nga pese nga de música ele ya ole ku ainga wala fa pasi mai ki kala ya ka mai la langa e ka kaunga mala le tunu ile ka salu male Jaro vai se uso ya te o en for iso ya po o le fionga ya pola te vao o le foi te mua le o le inga fast I Melbourne Australia fa talo fatu fa te tu e mala le yala ya pola vao en for ya te mala le kuranga le ingi en bese foi la se o antia portofo ya Sister Faye Josephine Belle la usunga le tamai taita pusa talo fai mai ya ako misa mai le sei au mai le se mai ngale mele le ke fai ko ya makua pa unua kiriki makua pa vai ko ke kam fai fa makanga urungole ko va come ko vai le ko ke oki vai kasi ala la fai nga ku nga e pa unua kika ko se ki mele le kika la nga ole vai tato ya iri wa ko set up mo ka set up ko me ki le ro misa vai ka ko ye ko fa sa marki nga mai lai Kilo na manga ia ora me dir ka ko fanga ngale inga I rungor ka ko prokara me e ia male auro ko valeri ingi mai ka ko kele manga o ke o ilunga ai la mele ya auto to tele te to mana o te o ilunga avai fatalofa ile te fono au peinga malie te puala te maloto ia o Brisbane o fia wo mai lunga kai fongo o mai lunga kai fongo ka ko ainga fatu tu ele tu sa moutas pa foi lor ka kai pilivia ai mesela se uso le fionga le loli ia pulai a silila mar fartua malama foi la pulai ia ka urva ngale fataro fatu ia ele levanga o le fia se to fine le to fa ya aloi o le te fono le o le tatou committee ina I Victorville tu lai mo samo ya fatalo fatu mi se for fionga le presidente alo matia awa wa fe u ke fa malo langa lo ke fa malo tu tanga tai mai mo mai lunga te mbile nei atalo fatu ile tatou wa te fono po presidente onisio tatou wa ainga fast ya pe foi la presidente la do por te fono I sini oi foi suape ia ma le tatou foi committee ia o le tofa ia tuilangi sani ma la tatou foi committee Canberra I think ia a me se foi o ko mai ia ki kala le se o koinga mele nga o fa ya kuai o le jaleni le o te nof ma o ele so le nge ke mo ku fa peong ya o me pesto me ia o ke fa ku ai o ke ko fa sanga lo e ko e kafi le pe for bede ya ona to finga ta fo lo lang Wema ai makau misama le wari na mako studio do fa sanga mai o ya Godfather wari mela le no fa yetu wai o te to ya nga I lo ku langa le ya o nga mala lo le me o nga vai nga ngo musu ye e fa ilo ke le ku le ka nga o ki kala mare ingi ke wa ku o me ya o le faisi me ala felo ke va yetu nga fa felo iso nga ya le atawa le te va yetu nga le le o le va fo e inga o le o le lo ko los
o sa o ngai rose ia mongkia ei ke ngoro wa o nga fa ya o nga ka ni ka nga o ngai ka lo ringa oi mai sia uri ia de nga o nga e que ora vai a se pe o kau papangi ya que vai a rosi Tore o lima yo lo se no ia que mi uma mau ia va pe va pe mo o mo nga la se da wala wa nga ra nga se e le ro ka ngo pele e fa ngor be fa pi le ni mai luo pe wa lo le foi la imanatu la ve mo na o la uringa ya nga ma tu ngai lo se nga maulalo mo se nga bikin ada bikin ona kula sa ule se nga hore le bikin wa me call stage e sa ula ya natu wa lunga ya lo se lunga le merkas no se fau e lunga rose sa pin ko se nga blabri i o wir ka vika ya i ka mi sa fa ma se nga mo wir ka nga nga la ya makule ya wi ya o lo se nga ya yo na o kiska mo o ma hore ma ki kala e longo foi la ku to ki kala le fasi nge misa ma Oscar ma hana ya era foi pese le foi ko ki kala la ve o ia re ko kasi le foi captain i la foi karngo mai la ngai o captain ma kamo o Mr Falai o feva senga sei ro o ko ruanga sa foi mo pese foi ku lu mo o ka ki kala la wanga ku fanga mi fanga stand me hoi ku lu mai ya oila ya ka ya fa kwala P flat ya sa wala P flat ya fa mai ya fanga ku le por ngat por ku le lingo kala lo ku le por F ya me P flat mo la kalang foi karo ngi ya pa mai ngale F ngale F ai loka opsi le limo ya fa mai pongar ki loka que ora o le foi o que vai unha fia ya o saber se cara é fa bem ora PC saber o PC o saber o P flat e dua la mo ka kai ya saber o P flat mo miro si ya ki kala le lo fanga ni Blue TV kamana le kamana le wa ka pesen fanga ba ngri nga ale wa de mo mangal mo ngi malo la alo ngi le la se uma mai se ko la lo wa ka ser ka musika de leilo mo ba ku le ma fu ka mo programa mai fa ka fia fere ye nga ala ko inga o so alo pati mai o i Brisbane kama ko yo fatantala Tala se mata emu. Le lango va kule ma fuka mai o fapea da ku ula ye. Awa se upu ala lo fa mo lo kamale o monke rosi. Ai. E mo lunga il pasenga nga ye yopu. Yopu foi var. Wa ka singa kara o senga sa ya so. Ia. Mo lunga la ki la yopu ya. Ali ya la ma fara yopu. E ma fara yopu. Kuso ke rova nga le ke le mo ki ka wo mo kusi de la via me kusi la uri nga ma sen kai wo nga lima ele pe le wale o wo ki kala le la uri nga ke en kai lima ai ya te va kular ki kala le fafkai ya paska ava kur ka ki kala ka kia e ke mi oxen ka ki kala se kai ya manga ya sei manga nga fo ya wa papa ya ka di mai runga MTV pa ko adu runga value ngo ngi si e ku ka fa ro me ka ku ka ya ka e wa ngo ina e mo se ka ko maroro ya mana ya ona o fa tu mana tu le mana ya o le taleni ya fa na tu lo ta fa na fo ya se mato office ni ai ono ye family nga le tua ma le me fa le tua ya la tu so fa ta yo no fa nga ina o le taleni ya amu ya fo ni si o le a fo le
fai masoa ku mau o le au fai pese ni o ka sika mela nga o komisari e fai sai ngom ye o sole le yo o misal musulimi musulimi kai fa kai di ko ro ai de e que faier mere ko ya manya e que faier mere ko isa we mamisa produce le la o que ya la ngole fa de tua sunga misa ya talo fati amna tulele ya tasire tanga tai le ngalwe avela nga pasi ya pasi le bo mai la ai kui ota malolo sai fa malo fo il fatto to ya bisa fo le yaso ole asole nei le to wole tele o upu fo ima fa so te tele o lo ta oto mai le mata upule fa nga solo nei taimi ya ele mo misinga update fala le tasi iyo o le wa kakangia mai o le ka pure fa ringa mai ole audio longo winga ole me pu leo ia po la se por me pu ia karanga se karanga ngamulo ulu ma kuiloma ya kuiloma ro ka wela fa pe nga papela la mo wele kuiloma wale fa kuma ka kongo ko il me pu leo le por la fosse me porque fongi por a leo na kara fa pe fo le la sa ngo ia ngamulo u fo le nga fa mai ku no mo wa ba ku fo nge on se ko lupe e ko su la fe kala ya la wa va fa oi wa uma fo se la wa fe wa fo nge o a le mo mai a ba ku la ko su la fe nga a ko mo fo malesi leo fa pen ko ba ku si fiku su la fe a ba ku la fa ko vui songe fo le tu rai mai le kula mai ba fe le wo ye wow ba fe le wo ye nga ba ka mai ko lua le wo le be akule le cha pipi le be akuya ngamo ulu a le fa popo ku ye ma fa nga fa ko o le wa ave fa nga fa tu ho sione ave fitus fu ba fe maka wa e fa nga di si ba nga fa pe o fa ko le fa pure ale bo mai le si kus singa por globo ele mai kus singa la ka usa o mai le fa ko o visionge ole mela ho le wala nga o fa nga o ka ko nga nga fa por affidavit fo nga fa o fa nga fontoy o limong manga mulo ya ma fa ya sing ma ko lupe ponga bela ye ele ya la se me fore lo fa maungi ai wa receive fa nga ko lupe ya se kupe ngi kupe na le audio sound na le fa ya o le la wa fore nga mai o la ke ya kuiloma le foi ku la lo ia fa pe o ia me mo kala fa ku mo kala foi nga kala la fa mo kala le se ia le site le kuiloma site nga kuiloma ia fa mera fa singo foi le la fa pe la or kulanga le ele kaulanga nga foi se kala foi le o kala fa longo po kala ale foi akiule le foi finga or ku le fongele lo ia ko lupe o ko nga case ele se case le fapsinga fa nga parok o case le molko ele ko ngo ko yo o nga la fa solo wala nga malo longa le nga ka le update le ka ba ko ala fa malo longa o nga ko le ko fa ngisi kala a me mari fo le lo fa po le si ngo le lo no winga la le foi la ia kai pe ia tu la fo yo mota a ono bota wolo sofa ia a o ka wolo sofa lo no winga le foi la tauna tapa o pe ki kula i mai fa sa kala ia mara tu mai la o le ta o a sofa o le min sta la ngolango o sui mar pa fa por eta no ia visione foi le mai o fa sa le lima ma la fa ya o fa la lima mo i fa la li a fa foi la ese mori mau sa o la von ka opule o fa ko la shongu
a foi la mana tua le ata o le ata ato nei mea le ata wa life fonga fa masino mai foi le tu o ma tua na tatu fa so on informations le available en venga ko fa so mai i lango le public mai le tonga ai o le fai ungo le yo ma le ai ke o tio no ke o tio merna ka o ko fam singo ai wa ma fuala wa ofisilia wa tu pur manatu mo re ata wa ka pa ma fa maungia nga yai wa kupe ele se ko suka la ele se kupe fo ele ko ro ma ai longo te tel tonu se tupe venga mo mongo cash fa penga e longo ingor kanga pe pa kupe me ya yo la ko kupe me ai e ele tel tonu nga e ni wa ia te tu lo o le to sa ile e te fo ila na yai ni su enga mai o le account le fionga ile miniska por sui palmia e fai lo mai ai se tino tu pete le fa pe nga withdraw mai e ko mo pe fa pe o langa mo moli la se cash e ka kawala nga su ma mai umangi bank transfers ma be fa pena e fai lo mai ai sa mo se course furu afi ia ma se fikus furu afi wala nga ile ngufungu se vanga nga ai se vanga nga o ko ainga nga luenga fa drug dealers ia nga o nga ka ko fa pokuale o se ko ainga kingo kupe fa penga e au ngoa mangi records foi le mer fa tupi wanga o nga ka fa ka aisa ia e ko nga ko cash fa pe fo imlako a vole winga na le fatoi ai any transaction fo nga le e moni ma fa ma oni malo ia ia e sau me le saving e mfailanga maua le ko ainga withdraw ia te ula ia pauanga le evidence e determine ia le melia ai a fainga o fainga kala so le fe ile me wo ia kokia o fa ngonga le famsinonga le mta upule le ato fa le opea o fa no no nga le famsinonga o lea ua malie le kanga kangi e withdraw o so aku ngai ma le history of famsinonga me tau prosecution sa I prosecutor ma a kalosanga loa le prosecutor leo I le famsingo e ave kua e drop morianga ma me foi ngai e se le akaua o nga fesili le famsingo pe e se instead o le tio lenga o le tio lau manga ko ele lawa yai le famsingo nga kongo la kovia e ave se ma family nga famsingo o le advertise le mele o nga me mo ami ai paule o se famsingo nga o fa yaku makarusanga ku kanga kalea e ave kua meia ele ai sa wai lo mar fisidi wai wa le wai le so ai sea ai o le mele o le wa mai le famsingo nga e kusa marcar sanga lenga fai I think o mero le loia ko lupe ai sanga le pikinga le famsingo nga makanga ele se case le kaulako Pawal meleng suwe bukalo sanga ia ko lupe ia kuloma a kruie ko lupe a kruie le kumalo e ave korkan pawal meleng kam fai suwe ala wa makan ko I criminal cases le sa oila le vainga saunoanga le loia le tu tete e afo e pingo se pio le se ele o se famsingo nga fa nga pa local melia ai kusa o lela a ese le level wo ile le la wa afia mai male swa fa pe moni la usau no nga le wa mai male swa fa tuo se tasio sui maman nga pau lava nga mori mau ka wa pa fa pela e mai le nga fisiringia pengaru mas fixu wa Malang ada kau long ingo, mau kau foi lá farkuar foi pule, onga sula uia o foi el mele, kau, ale suia la uia, sunga mula urua anga recording makuilom, anga mele, ale fenga nge ese le lave ole makau, le fenga ki kira ko ngafi ele nga koi fale alili fonge e bakula ko case. Ai le karia ingo. Ora for kasi anga. Kasi nga, orkero kemi fa pe fam singo. Ko va aurom ka opule le songa fua po le sobali a ngafi
pe kasi ele kula e sa fai unga ke enga yang ko ni fa fole finga ngalo le kumalo ole tulanga na fa mai ole tangia mai ele kusa to be honest Samoa ya ele kadia ya fala alili ele o kadia ri kunga so therefore wala se vaenga foi le e fodinga mai ele o mia e fa masingonga po le fa masingo le leo po se finga ngalo ali I ma fai puli aku se si ko man ko le ava ku kongu o le fia ku fala alili aku se si ku ele fia o fala alili ile ko inga mele o kupu mai I ya sa fakakasi ai da mo mai ku so le o ngau fala alili ya o maka upu ngai o maka upu fa loko I fale kau ya mako a fai wo umanga whether we like it or not lenga wo umanga set le presence o me ngai esa lo tala le to wo already said le whether ka ko ke fei ka ia e kau le langi ka ko wola I keiso ai keiso o ngamlo uru le kama mali o ka uma spa anga wo umanga anga ko ave ku officialing ia langi mafu anga ko ave ku ngame fatoi officialing ia nga mafu anga o so e vale il fam singo nga ko nga me fa penga mai si mau cases wo ku nga ia ku tima au timares o kasi nga cases fa penga fo e fa gale nga umale winga la ukala nga ko e so le pule ma kula nga uma nga ko e so le pule a lela lenga ka fayak a lela wo fe so fe fa le ali or nga fa le ali lenga po le ama le nga o le ku si le fia pe no fa tu o fa so le le to si si lengi nga o le ku si le fia le vale a o ile vale ku loma ku lupi o kama fa nga o fa le ali e le fa pe o fa masingo fa le ali ma fa le ma si kulo e o ngo kau ya ila manga ku le o ka ko su e lo fa masingo mana tua ole e fofo ala mea o kokongu ai o le kumalo le foi na o te no fo mo te ma fo fa yes sa ile le amio kongu ai a fai e ka ke fa ka wa inga le fa ko fara inga le kumalo ma kausi mamadu le nga uma mea ia me I o me ia o me uma kanga ka uma ai fa fe nga ia ko rupe ma kuiloma ile la ko kumalo ma ko wanga fa fe nga I kumalo e ka ke kapisa uma elola ia le ka ko me uma ai fa fea ole a va ya de fonga va ma pisa I fuari ku maro fa le di kasia o ngimia ale wa mai de ko fa le fio anga wa mai o le not fa mo e siaka o le wa mai ko fa le fio anga o fo so me fo le pa ma o le kulai o ma le kulai o wa mai fa ku so le mai bisa ko mo ale la e ko e aku le ngu e fai se ya ai kongi kurung pore kumaro ai fa kanga pe kanga ka ese o nga aku e o fiola ko lima ai determine awa uma ngai fa kai a uma ngai nga ai li fa enga e a fia ile ngo fo fa di ku so le wo aku le wala ku ya ngamura uru fa fo o aku ma pe kesa fa le anga le kofia fa di kas faku peka ko yesa mo ilau fita fa fonga malau fa ko fa inga media ku sa olenga ngau fa le alili mo le ngo fo le malo lo iluma le wa ele umai fo isela lo langi o ngemea a le wa makua I yalo ia fa masingonga le ele se ko kala ko fa me fa le alili ku sa por ko malo ku sa por ko sui malo lo le oko ale la se fa ka wa ku le mai kanka ese makanga asiaka ka ko pipi fa ma fa form ka I ku malo fon koe I ku malo funga le pa ku la fo I ku malo funga limong ku la I ku malo fa sale anga sale ngro ko I ku malo o shonge vui le o ka fa yo ku mise ko fa dali ai o ku alo ia ale fa dali o so te me misai ai kuri ko fa dali ai kuri ese wa ole fa maruru ko ole make ko fa matalaina ise fa makalanga fa ngofie pe a mai fa ngofie ku so le wo ku kanga ka ese misai ko kongo ele o fa dali kasi le la yo mai fa dali fa mai le ai fa kadi
kausi file mu o me pakingo ai fa sanga me famsi ngo kuri ese fale ali kas e ele mo mi ko ale pisa ko pa vai ka ko ai ore ko ai nga me ko ngale le ka ke nga u le nga ka ko ke e uma mai fa nga ku le pa file mu le mo se ngo ku le pa le riformengi o le mele le nga ko ke e umai o le pasi ai nga ma le fa nga ngi ko ai nga ku la fongo e sopo mai le ke le nga fa nga fo e la del male to pungi wa sopo mai le pule ao le pule po le pule ao wa sopo le kai le ele o winga kongwa nga yo mengi o winga ngi o ai sei ku malo e fia fa lo vale ma fia ngofo lo ma moelo lo ai o aku ki kanga ka save u le me o le file mura a o ngela nga vai lo inga le ku malo ngo la konge o yo fo na vai la ka ko ye ka o nginga pisa le ku malo ma mfese se ku le ku langa le we o le tangata mua leo ke fai aku ai o le tangata mua lo fia aka ilanga mele o fai o ke de ika o ke de au ke fia aka o e kau jile fia o fai pule le fa manga lo mai foi me sava ngamlo udu ko sorkanga kamua le fa ko ngira ukala nga e sao mai ngai o le mele sao fa mangalo ai sao nga e sao mai nge yor fa mangalo anga ke si la fia nga i lo uma fo i kulanga o le nga kangi kele ma le mau evidence ala ke si la fia le dei e vai le mele wa e o so fai le la wa ko ka mo faiak le ba ko ka mo faiak ale wa anga inga ua e lo le lei wa e sao mai fo i le vango le ko le o ki le fo nga yo e fo nga sa ungi ke uye sila la le anga le me por kiki le o ye ngi o fa kala nga fa pe o kala nga mo lo nga fa ko le koka si pe kesa o koka si ka sui fa puri en ka mo le la fo nga le paroka o nga sa fa il kala ia mai le fa pe fo la ko e fesiringia nga mo lo fa pe nga mo lo se o ke le lo foringa mai orang kala fai ele ke fo le ngo ko fisinia ia le la wa le nga ia i kuskusinga kauko ia fai ngi o ngol menga ia sa oi kasi ngi sa fa pe ai manga ko sa fi o sa o men ka o pule sa ka o nga o ngi fai se kulanga le wa nga el pa ki ngo lang sa ngo a foi lo que fai aku e alua sua kanga va akele samo yo ko sila uma yang ngarga kale o ngarga kale pengo fa ku o me ku kupu ku o le behind the scene ya la ko karangonga o le ku ya ki nga sila fanga nga me ai a fai o le nga ko fa ku inga mai fo ia i ku inga me fo ile o le lofa fa mangalo o le va fe kausia i mo le lei o le kumalo le la ko ngofo e le lava nga e o lai longa loko pe a fai o ia le ngofo record me ia ka ko si sila la sa mo e ko inga ka alo le nga i fai ngi ko inga pe fa pe o le to tala no pe fa pe o le this is exactly the case why le ke kala ngo confidence pe kesa lenga fo ile wa kango po er media ka po nga fato i fo ele te pe fa pe o ka o konga kongwa le o maka upule ele ke ila o so fa ile kara fia o onga o le o ngofo ala ngofo nga sao mai fo ile media nga sao mai awa anga avele la case ele foi pule anga avele la case ele se me ewe alela o sao mai ai sao roa kakao mai lei ai kakao engala ma fau fa pe longa manatu ele se mai lei ke le ngo afia fa pe ai lela o ka pa mai ngi ko foi mai le fa metalanga ole va engale fa mai le fa makalanga fa msingo nga mo se fia fo to fa le ali tasi ole finga ngalo fa msingo nga le ke ngai le tau tu e tau wala tu i le whionga tamata i lo ia ia Sarona Bonifacio e fa pe mai
e vai fo ilele ku se fa mai e tatau ona vatu ni evidence le tu malo e fa ai lo ai le afianga o le tu malo ile case le fa fonga fa mai ka kaunga vaku ngi mau sali mangi mau ango mangi mau malo losi ale ku malo e fa ai lo ai afianga o le ku malo kalu le case ia rela la fa ngela ukala o afianga o le ku malo a uma e koe fai le pa election o le uma malanga mai kanga malanga ku sa mo o le fesili fa masingo o angi afianga fa fe kan ka yo fa fe la ku pe ko ke fa ku pe kanga ka ngao aku ai ko kongi hotel ko kongi rental ko kongi me ai ma me uma ngo fo sa mo mo fa ka ringo pa lo ka sa mo ko e fele le mai o afianga afia la ngole foko akai me mo o se sui pale mia ya fale ali kasi la apu ki poki e fale ali kasi ai le mangu odu o afianga o isi kanga ka o le foko a maua le avangoa e palo kai o angi si afianga ai wo mali liungi si sa palo ka sa maua le avangoa e palo kai le la le koe maua o ka e la wakula maua afianga kele la afianga le si afianga le fa penga kasi mo le kumalo ya kolupe lenga e kaka palo ka sap o le independence o le HPP afia umanga ka ai la ko le la balanga ele ai ko e kongi ku fa mai lenga ele lono winga e kasi ale mele la unga ia ile sa ile ringa le ngal sa ile ringa le audio le ore asu e nanga audio ya tawe ele fa peta te fa ya tu pole ala vala fa fonga mai le fionga ia to lupe le fa fonga mai tu loma ia ta o le ta tonga ni me uma o le su e la record tia ia le foi la o mangu mai lunga male mar fare kwa le o si fai pule ia po si swimming iska amaru foi vui ia o no lu o le la fa pe o le uta o lo le sua fo si o faltu to le esa o ali le kala o ke le e ali story o me al vicini ai sa o pe fu e per cuo si o me vui le coupe ia e se ku malo ka mo ye o si ke le ama ya tato wa se i tau le tini paua le popolenga e a uru ta fenga ai se futia fua a fia manuia i le tu malo o le popolenga le na tulanga o me fapea ai a fai fo i karosia au kala i kangaka lea ka aro leanga i kuor melia o ke faia ku arkala Yesu renga faia uri fenga ko kau ai finge mar fin karikange finge ama Yesu karosia ai faia me ya ai risa wanga sala karosia ngai fa maungi i lo fainga palo kai kere i avea se fa ko singa se kasi se kalaka jango lele foi fa le afia mai wa fa le ngai na se le fo le fionga mingska ya sevete nga afia mai kai ro sukala kai ko sukala kai di masukala e karosia la ai e ngai fa maungi fa ngolo paloka ya o elea le ngai karo alu ku ngi me ya ai o fa msidonga yele ta tonga me uma ai o fesidi fo ya o koe mawaska ko ka ko ngia mi ko asia ka ro ka o mi ro yo mai fa masingo ai le fonga o common sense ele ai se fa maungingo se kupenga ave ya ko lupe nga wa isa o sa se ma se fa maungingo se kupenga kala le bank po se fa maungingo se me wa sa wer kupelea ma receive e fonga nge e kuiloma o ka mo kongi mo nga sa fa singo asi ka kali por ali mo balanga le fa solo ngele fa umbaile kero mo sa fa umngele fa fi pe fa umkaya ia o sa fole se kara fa singo po a fa ia ar vai maor kuranga le bo ngei ma meio ka ko kikiro e kemi vamos alo o mo mau maro rosia eu fa lo fa mo ia fa pera o mo mau fa ma rosia ia ai le vo se fa manginga o se me o receive e kuiloma se coupe in cash la kiki mai me kong yele fa singo ngale lunga le atika
mele liu ai sai le sapi ore me mali wa le la ore me la ku mai ngai isi tangata mai la tau fo ya me se fo le lai tu ngai ore me la lo ke ku ia mai fa mai a ko fa mai fo esu er fa maungi su e la su a ku fa maungi la me kong e sa o le ka ke ngau ma le su e ngau le me kong a ore fesiri ku kasi o le asa ko kala masa ko fua i fai unga o umanga o ko fa masingonga e winga i ku malo nga ko sore pule ma ko keu o fesiri nga e o le melo singa o su e ngau le me kong le melia o le upu sa o su e ngau le me kong e su e se me fa ko akupu esa ole eto se me life a o me ngai o le paloka ma issues ngai o le su karsanga ave kua ave iruma ave au kafa elengi me fa mai kau ke o su ekelenga wa fai so e ka ilima kausanga kupu e mafua mai le anga ile o le leinga fa ka oko le ala fua o le kula fongo fa inga paloka antio e yai se ka ko fa ka oko nga sa o nga ka ko le ko pisa lo le ile me o le amio kongu fa ko fara inga pa so o le mele pisa ko ai le porkalame makako uma o le suenga sa o le amio kongu e ka o ko cases ki kele i o le menga le ko ma le corruption po ai o ko ka i ku o mengi ai le ya si o le mela mai ma wai ku pele ku e ka ke su e amio kongu i fainga pa loka o me whatever e makua ku fainga por kiki le ngai lo ka usanga mai sikangaka ma ko po ka usanga e ko po i ka usanga uma e ko po i fainga pa loka so au ko ke au mai nga kala fa mai for ko ma o su le amio ko no au ko ke fengu mia ia le uto mar mai o upu e fai nga kai fali o le mangingo ia o ala fua ia e ka o ia ke au ka ke le ka su e nga mi ko ngui mea ia nga ngo fa ia le anga e mafua mai le system o le system le mafua ai le nga cover le system le nga a o le mele ka ke kala ngo e su e ngo le mi ko o ai le o mau mea ku per malo o ai ngo ku ko ngwe ring kon kala ke ale o milionga o inga mari wet kamale ya ale lafi o inga mari wele le faya o le professor le o ai o si la fia information o le mele si o mea nga le ku ia ku o su enga o le amio ku a o mengi o le fuke sau mele ku malo o manga man ko mele atua o le ku malo mua le set mai le presence of cases o mangi sak pai kia ale kai minga ko lau wai le uai petitions for kai minga vevelai nga quote mai ya le va o asiata sali mo va ai versus tavu ileni mai olela o ke fa soa o ke mala le ya e le ku va la vale melia o le fa ko singa ma i fainga paloka le anga o le mea ele o fa sa o mai fa ngifo ele kula fongo sila ya ka ko sila o yaingi me fa yenga ko o yengi petitions o ngi me pa o marka ko election o fainga nga me ngi sila o fai Australia o fai se nga ka ko ele ai langa o la ele le fa ngifo faingore policies ma kula fongo fainga pa ai o ka ko ele e kanga fa wa ku e parke lo ngi mau mea ia sao mai fainga paroka o ia fisu ia so ia ula ia ele kai o yo nga me ko ke alu fanga mai fa mai ka ko mai su ele ami ko ko mai su until pe unless e fa sao le kula fongo fainga paroka so nga ko nga le e o mare fa va u ma ku kulo ka ke fa so o ma ku nga ma ai o mai si ku pulanga ile fanga nga o mai masufu e fa ya le rope worsa ku e nga ka wa e nga malingi e markoko and I'm telling you le atawa e le fa boku fa ku a me o ka ku o le next level yo o yere melia e masa ai markoko o nga o lo fa le po yo o ko fa masingo ye ko ke ka alo le melia o nga ro ko le faia lo ngi fai unga ngofo le lei ma ai ko fia koso fa o mia ku le vai o le mea fa o mia ku le ave o le mea ko kiki ya masa ai mar ko mea sa le i lau mai kau sa kau nga focus e fam singonga i le kalo sanga ave ko le case
o ngisi nga ko sale nga mari cha pipi ku se shop se nga fa nga ai focus la ko le case le nga ku kusa mal fa nga le case a pali nga mlo ulu le case a mongo nga follow le case nga fa sao ya i fa pule ku lo le cha pipi nga o la ko ave o criminal court le alu nga ko ngula va ai focus la ko fa sao nga le on ka pule ai tu so mele wo tupu e pe fo dinga mai la ta wa na mo o malava le la ka wo nga ia vai o bore lo ngari se me al me foi pico mali e nga ke fa ko per on me le pe mali a va tu me foi pe fa ele make sense ile va ai mar sil ai va ko dia e tau mo me le tu ko sa va ko me ia vai la ia nga sa war kala le wa avele intervene ai fo fa le alidi manga kuwa e makua io e uma common sense io e uma kanga kai nga me ala nga ole uma io ka kanga o kula nga wala fo io ye ai va ku kongi mai fa ai sa unga me le fa ko a kupu do ngai me wa intervene se va nga fa upu fai Jodi. Ala ka intervene cha pipi o va venga apo me. Ale fa ku so le ngulu makanga ka. Awa e fo we ku so de asa ngor be esa po ia be. Ale watato feola matou soifua isi soifua nga ma se vai taimi wa matana tanto sa pela mai tualte. So le kusa o me fa ko ele se kala ye masangi nga fa o me kusa o me sa o la se me ele va pe mo fa ko decision final decision le o me ye that make them common sense and me voye pe make sense pele ko ki make sense ele make sense ya ole ma uale na fa soa e winga le ja upul nei tano fai fale ali tasi ya ele sisi kala por kala me e fa pa imanu yo to finangalo wona ole malole on sa iwe malole to fa bateli fa utanga tu mamau e uia ole o makua ese isingi le mea wa ese le treatment wa faia o ko ese le faingo ese le faingo isi cases ya ai ya taia o malama e to tongo fo i taia fo ai ya tia la tu mo ka ka mo se unga o ngai ka mo se ai longa wala ngalo fa soro le banga ngolo la ni uma ye finga ngalo ya ka so nga fo ko lo ye me masalo le lo ya le chapipi ma fonga ma disiro e ko kasi la ye la e ko ye mana tu mai a o nei men nei sa moa ona peile avea ni talaula ma fa tau sua ia ni sio le HRPP tala noai e fai ma me mo o le winga o fa metalanga e ye ni sio la yang inga mai sa vai sta sio fai pule o lo ale HRPP o lo la tu ma fa tala sua i fono le nu ele sao tulowa ele sao sunga lau le mali to la ka mai ngai le kai mingai e ma kere o karango aku mea before the case de karango ka miang o lai o matala no ila to fono fu ngalo ya la to mana tu ele fa pe fai pule o e ke HRPP lo fai pule ngai HRPP ele lo ku malo ai man to mo le tu malo o le sa fast yeah awala nei e tau te ion fai pule langa o lai longo e to e tau mai tangata ngai ke pi ke fa kala aka ia e kali ai te lo isi talie fia o isi talie ino a le fai mai e le la tu ma tala sua tu e maukingoa e far pui va vai kala fa mai maukingoa far pui la audi case ma ko fai palo ka ai lo ilis causa ai alu le si fai pule tau isi tangata fai mai yang wadi I think ngoli boy January or July senyo menga ai fa mai ole waka ulangi e ko fai nga paro ka keli o ko fa funga man fa mai e male pele le fast ai fai nei sa mo wa ole mele le lenga I kangia por kalambele nei a do mani si fo por kalambele na isi uso fa manatu au te tala no a uia ma u por kalam
awa vakuna mengi onga fei ka lo le ole lai ku fa mai awa le la le ve si ngere me ya ala ya ko kala ngai ko ki o makala e tau te fia la e tau te fa tau sua i matou no ngona tala ai ama fa tele ya tu roi lunga i mata uma e longo pu li i le tu no ina ia manino ma be aware of ai ko fa sanga mai lo ma ko fei ka mai ma fai mai ya mama ai a fai foi la va ia tu yanga ia tu la i me fa pene ole ale wingo le fa matalanga a fai o tu ai nga si kailia le tu la i me fa pene e ole HRPP ma valo ia mua e loka la auri lua e ko fai nga baloka a fai foi la o ko ai nga si kailia le tina ai peno le taua ile to alo sa utala i melia le nga ole tu langa le la ta vai tunga a fai o se fa ko fala inga le ole upula peta ilo te vetua a fai o ye se fa ko fala inga fa pia ai mai se o to wia le to te mio fa tasi fa masingo male lo ye sili o ko HRPP o le fa ngonga kele le la fa le wa ua tau whaatau te e le whina ngalo le tunu. O le mea piko sili nganga le anga. Le e le whaapeko lou. E le whaapea o kou whamasingo o kou wai. E o le pāle mia o le ao le mālo. E wakuru kua lalo le kua kua lalo le wak. Ia. Ane ma te vai atu. E se se la ukala. E se se la prove mai la pe awhai e se se la matala. E le o whengaranga le ai o tou whamasino manisi o tangata le ke e le whainga mano. Ya, ko fisi sila le ko tina foi le nga vaku momo. Ah. Ko fisi sila le ma ele o fakua ma wangala. Ale na ma tala no atu nei o le na tina ia. Ya. O le na tina le io. Le sui kai o le kuanga le ngai. O le ngatina ma le lo ia sidi. Na po ni to fainga fa lo ia po ni to fainga fa ainga. Ele ese ai kilo i ngalu nga ia ko fainga ruenga ngi. E fe kawi. E fe kawi. Pe a fai o to te ata mai. E fe tawi la le na mea. Kusa pe fa mai ko no ia. Pe ngalo ia fa kasi fo ko e malo ia lo ia sidi. Kusa pe fa mai ko ke ainga ka ko nga fa sa PPE mai o me ko ngwale ka o le fai o me mama le nga fai me la ulima mo ko lepa le mariu ia me ko ngwanga a fai o ifo ye so o nga fa ma mai o nga fa le ko ke vai kwa publicly la sa fai mai la e okay menanga al mele o ku Samoa ai ko mai ko ai fa inga o le fo e ku mo Samoa nga ko ai fa kasi makanga kai lo ma ko nga fa nga ai ya kanga kai siun nga di mo ke ma sangi le ya ma u pe kasi a lu la vai malako nga yo nga ya le u fa ele fa pe foi la a meo ele ale wo nga fa nga la ko pu e se ka makula nga fa penga langa e prove ai le mea le maki fa so ko a faila le sau e fon ko e mai sau kangi a faio lenga e sau e mai sau kangi i makula umba e kala fe ngai la lo sau do tinna male lo yesidi a lo yesidi kasi le vaenga o lo yesidi nga ki fo ko ingar malu o ko sila la sa mo ile mele le fa le kungu ngai mea ai mo se la ba la e fa singonga e ko ala foi fenga lo ngal malo la wa uma iku opposition o iku le ke ele si ai mai fai fa pe me ale de mate fayat o le winga le kalang wa kwai o le fa mai le kau kinga ya fa mai le o le ko wo ifo pi ko ke ka alo pe to te fai ma se tau ia pe foringa nga umala ia safa le ku safa ka nga ka ye ko ke fanga ye angai ko ke ai le ko eva le ko karkarie I mean who does that se sila mai le tale o tuila e pama ma le fionga le li parmia o le kala ka mai le kale 2 days ago mali o le ainga sa yes
ko sila mea kongu ia ka o mea sao o mai luma me ka ele fa pe o fongo nga ele fa pe o fale o mo kala o pare mia po o mo ka le fionga le kai o le ku ngai po o le lava lai fa sa sao le nga o la u fe kawi o ngafa fe kawi ngafa o ainga ele ila se fainga alo ile lambea po e fa kasi le ka publicly in front of everyone ka me la ko fa ya ai uma enga ko mai ko tin nai fale i ko alu ya le sifa msingo tin nai fale o fiami mo ko fiami mai ke longa ele ka se tin o salo fa si tin ka si pelu ese mai tin le ya asisila ya kasila kanga kalemanga o e se fi ya la audi mare kasila kanga kalemanga e fer pui la audio fiami ya kasila ala ngalo ya lo isi olanga lo ia lo ia sili ai kasi fo ia kanga kalemanga pa ufia me ole HRPP ale ai fa masingo kasi le fa masingo mata tua tanga lo kasi ale sa fa fo fa masingo le isi ale sa fa isi cases le fo sa fa the case le anap no mangele I think mangele se kati correct me I don't cases ngai lu pe o mangele ngai sa fa ya o le lu bing o fa matalanga se wa ele ai se me lilo e ke lo la utala le tu fa ya tu le ya tu el mali ya ke mi le nga sui me fa nga malo ai par mi me le fionga sa fa pito sale i obvious ke le HRPP o fa masingo ma ke lo ya so le ai nga palle mai ya le fionga le por sunga la au le mali to so le ko ki kiri le ise kanga kele ka ua koi le lo ya le por le poi lo uma e famo mai au ko sa mo ko sa e pe o le veo o sunga la au le mali to ma pale mia o ma ko i mangu e runga le obvious o ia fa masingo HRPP o ia fa masingo vai nga fia me ai longa ise fast yo ya kulo wanga ngisi yo kulo tole ali poki au mai ori poki ngai o ngai mai ai ko kongu ya o ko kanga ka ngai fenga runga al malo e ka ke su e kulo foi kulo wa oi ngai ka e kisir firme nga ya okay ya saule ava le fai ko nga oficilia kwa oi ngai sole oi siro ia le e kisir fiel lo ia e kisir fir famsing ke ro nga oficilia kwa fe nga ole upumo o e ja makua mo nga le nga fai so e ka mai ka mo ko fo le mar belo fai lo ngalang fai longa onga pa pe fo le ia o lo ki pa pe bui le o sa wal pare mia le o nga fai me ke kele lava pe la ka fai ku ilalo ilo wanga ma fo fonga wa le se la ko ka mai fa pe se wala ba ia le ku la uri se fai longa ia ngo foi ma ko foi ele ia ma se pa ki aka ku ki pa ki e chapipi en fai longa fa el sap o sap en fai longa e chapipi isi paki uma le em se sola ko long fast ya nga no nga against uma la vai kula me out le nga te tele ulu ma fu nga ore ma fu anga ke le ulu wo ke le fai longa wo o papo ma fu anga ore kadisa nga le akawa ore kadisa wa e vai mawalalo fa pe le nga tulo wa le fionga li pan mia aula audi fo ele mindinga ia le nga ke silfia ai yai se fa ilonga e la wolunga e ko kele ko kusai mala audi ore maka uile ko kai nga le nga ore nga pa ia mala afi ore nga pongi marcar o fa ilonga nga e ko kele ko ku i par mia le yes maybe sa o ko fa ilonga ma fuanga fo nga o ke kau vai ko inisi kulo wa le afeo le office ba madu fa msiko yai makele o fain kala le nga na make fa so le nga o me le vai ku yai maka o me le fa longo yai kalinga e ile kilo vai ma walalo le na vai ma walalo le to fa pe mai la nga ya ile yai ni fa longa ile yai ni ya o alo fa
ya ola kuno ila ola uno foi le official famasinonga tulo anga lo va o ke rola ila ke sila ka o ko ai o ke karikongu le ya kawa God e soifua le kua a uma e fo i o le ale kulanga ia ele uma i aso mar fai aso le kua e o ke fai io a nganga o fai aku mele o la uno ia le a fai o yengi fa masingo e fa pe ngalo ko finga ngalo e ko ke va ai maua lalo o nga o ko waka mai ma ko mai o la uno i o le parmengi esa o ngai fai o la il parmengi o ese mai fa ma vai ese mai ma fa masingonga le anga maybe ua le o nga kasi lo finga ngalo le anga e lo ngia lo e ke fai ki o inga ro fa penga le sikangaka you are not worthy ke sa fa ke fa masingo le anga ngo for fa masingo a onga pelea onga e ya kusa umai lalo fa masingonga i lau fa masingonga ai a e ngofo lo e ke fu ki inga le vale mare akamai ia ke au fa ma vai manga ko finga ai ola e o parmengi o e ko fo ro ko waka mai pe ia sesio o ko e au se parmia ma ngai nga fo ko ai pe ho sila ko lo ke au sia ia fa singo malo ia fa walo ponko ale funga mo kwale ngo lo ia mo ngi fa singo nga ko lo wala nga wo fa por kiki avilanda ale wo to sila how many lawyers how many pharmacy rings o ki fa o fea unga kai o fea fa fekai angale ya runga ka kingo this came straight from the mouth of Fawalo ale o fa o un fa karangwanga ka o kingo Fawalo anga o le ya lu le fast o kele mingiska o kele puno wa aka ko runga nga so o kele songi se me ka mingiska he knows that o ila lang fa fekai specifically fa piko a Fawalo fa ya laudi ma fa fama fa le foma fa masingo foma loya fa piko a ir kanga kale ko kela la ua ele a onga fa angale se ngola audi ele ku paki upu ya Fawalo yes la fa idungol ma por kala me one of our first tauta ya e fa ko amalonga o le lui langa ma ke vakua o le lui nga ma ke vakua fa masingo o ko ia fa masingo se i o kango ko ameriki di pilia langa ila o vai nga ngo vai ele so fa ko nga misama Oscar su e mai le kiripi le just for the rest of the week po kaya po kala kaya le kai milenga lau ai mingiska portfolio se el sunga lau le mariko se su mai se ko sila sa mo body language ka ngaka mau mer camera ya iyo ko ngwele va ko le fia ngia maybe tomorrow ma mo me se ko sila ile body language lango or camera le fia le kaiminga afe ile la unga ile la ule mali to o le mingiska o le esa unga o ia Pese a masala. Pese a masala la fa. Langa para o mo create la como fa fa. Eu te la o. Create o ela ko uma. Alo winga na le o te fai atu ai. Ele worthy se fa masingo e ko e claim o her or himself as a judge a fa masingo pe a fa pe o already fa ilonga kanga kala o sila. Esa na ta. Le ngai le ka kaunga e fa masingo pe a fa pe already e ke bias e ke fa ilonga kangaka okay rangolongo inga kamala pa mia po ke rangolongo inga kamala ya ma la ngai bo rungo fa ilonga ai e manga yes kamasia ele lei malea ai lengi fa ilonga a fai e ke sa fa mai o fa masingo o nga you should be ashamed of yourself you are not worthy to be a judge. Ini kau ngai sa fa i ki fa masingo pe a fa olo fa ko fa inga ngai ki fa longa I'm talking generally okay de o fa yakua ya o ngole ka ke va ai kunga yo o le ka ke va yakunga me le ko le mai le yato sa ole ye ke o halo ke o sila bla pele o blok ni
ele o pa ve mo se ungor case la faingi malanga le foringa mai ka foi fa lo ia ko ro fa ko o se nge bui e ka un fa se lo ia langa le ka ure ngo nga e ko so foi ko ka ku winga nga le uta va ye e yaile o nga fa mata upu sili le atau o te toe fia fa manatu lava ia tuila epa mai la tau ata mai o le HRPP le nga le na to ilalu o le vaenga le o le tua e ngake fa ngake aloa ia le lei oe e kofia oe foi le aloa ia le fa maruinga lo kofinga o le akua foi ngake fa maruinga le fa umanga e ngake e honorably foi le appointed oe uma foi la lu kaimi e honorably foi fa uma le akua le o pointing alo ko ko honorable release kusanga ke honorable e sera part o honorably e ngake releasing foi o honorably o fainga ngale ko se ivanga nga wa ele kalia o langa release honorably oi o nga e fa ka ke e rola ia le ele i release honorably of cool epa ele se ya le papel a foi e firme ele honorable release la ngale ke fo de ke fa kuan ale le na tono le te wole te fa to hela utala anga release honorably ele tua e ki lor kala o la enjoy retirement o po la enjoy foi le la wakalia le uma la fa ko el malo so sangi le malo honorably ole finga fa mo le mo ngaluenga ma alo ia ma fa alo ma le manga ia a foi lo te fatu o me ngale tua o malo kaimi pe e ke mangaku iai pe e ke le mangaku iai o porkusi o mangaku ele o nga ele o mangaku ia o le tua o ko finga ngalo fo i manyo ka ko lo ko ele ai ele ese mai le finga ngalo le tua ai a fa pe ngai e musu wa ko le tua i longa kaimi ia maria ole a fa amuka o onga o lo leuska i wala ngai e ir kanga kai e fa amuka le lei e ir kanga kai fa amuka onga o leuska e a fi ava kurkus pa ia nga fa amuka le lei ya e dia ai ku ia e sa ia honorably release ole fa ki inga nga Mose mayai Yosua aya saulo ya kavika fa ki inga nga mo morea mo le honorably ye saulo leuska fatu ole amaya ele tus pa ia fa ta inga le lei ai o ma fuanga fa so le maka upura le ato ona ole matua i kele ole leve ma le lave le o ko mai ke se fam singo la vera matua ola onu ila o fia va ai fa masingo ia le pila ko ke enga ma le fia le fionga parmia I want to see them run mai ola ko kumalo fa ko manga ia run wai kele a foi tala ma upu foi le fionga ia faualo ia ke o makaki a nge se au sia ngisi ia o ke ai na lu nga alu a me sala ko me mo la mo finga ro le ai o se le malo le ia la foi puli a ke sira fia o e fa atala fonga e tasi le tangata ma e ula na tau fainga o fawalo ia wale ngi usila te ngi usila ole wingo la tala nga fa masingo la wa wi le si fa u lungo fainga malo nga fai puli mingiska a ole loia va e se vole manga yor sa varinga le ka fa ko makaki anga o yai loia fa masingo fai puli
mingiska al mafuanga wa le fast o le fast lenga sa o mingiska wa o mi kron kai mi lo konkoi foi lá ara me konkoi bo webo le vinga na le feto ila de tal fa ko e ma eu foi ya karosia la tafia va ai nei fa masino ia le ai le kai mi ngai ai a fai wa uma lo pe wa e fa fonga ma ela ngona o e wa ele to ya nga e te fai fai unga o e te ia fai fai unga alu lo esa lo meka ai mosia ia fa masingo ela ko fa ko ma la ko kai ko lo le ko ngole so se ke lo yang ke engen ka upule ole tonga na ma ja upo a fale alidi chole wo vai ko wa ve vesa wa ke kele mai ya ala fu kalia mai activating or super senge ale ala o to fa manatu pa yo ile ale nga fa kurka o foi ka o ngi ka le fongele il va nga sa su fare nga mai ko lefa chole okay lo po fer mo ngale ka ka fola o nga ko ngi ti ona o la se ko se fa so mai o le har sa ngor fafa on fafa ya ka ko ro super sengi am ka pu nga ba ko kula po ho fa pe ka mo activate lo ka mo activate le ka yo on verno ale la ku fa mana tu e maunga precious yeah hey ele ko ka ro ke ar meranga wa uma are ne mai lunga ile article le nguspe mai sambo la wa uma na fa mana tu ai ele loia ya le fionga ya maunga precious chain fa mo le fa masingo wa uma it's already being dealt with. Yeah. Le kaimi wo already foi said le president of Melia nga o foi le apili wo manga ka ma vai te le no vai ro akai ni go kirkiro le constitution le fanga le fa va sa mo nga kongi mai ku le pole o fanga le article 44 o so observer langa le article 44 ali yo shaki po la me le article 44 ele ai mo se me fa lo ke le inga o me manga ku le activate o lo kongole o vanga penga sa ngole o mga set le president o mga faile yung on bele si longa la mo fa nga paloka ya lo fa ko i sa lo e kong ya kum ka pulo le vanga sa ngi ba ka ni fole o le sa mi o lo te va vai tu le o lo te va vai tu ka ko wola o lan ma fu anga na la ina le fa wa wina Alexia le Alexua le ma le case le a tu loma o le tu avitua la fo mantua pe o lana conflict of interest or something. Nga file lo valong ko conflict of interest. Aka ka kelo nga Alex Suai always love ko le JPP. JPP. O le velo de va vai atunga e se mali no na o wa mantua o point te te fa so ai. O le tamai tai lo ia le o te vai atu le tu mai i le mata o pula se furu pasene. I le HRPP. O le former Attorney General Mareva Pifen. Ai o lona uso matua o le faretua le na o tuiloma o ka se la vela o ke bia então o mai le yo le te fai atu o le winga o la tala le te fai tu tanto o le nga o so tanga ma me nei o i le makua ingumi ai le fau si la a sarona o le farkuo se farkuo tola ia sarona farkuo tola le nana ma fai atu ele fa pe a meu o le makua kiuke o le fai lo ile ku famsingo ale o le ku uia ma le tu foi o le tende le sa forma e chile na tu le fa malo lo fia me le ko anga kuri fia me yang kuri fia me fo ko fai lo kangir kenge le fai le ngai o e pinga malo ko kongi kope le la u fai ya ma Attorney General HRPP meaning ele is a reason nga kuri e fia me ne ai ma langa o le affiliation ele fia usi kai mi fo nga o le winga lan fa metalanga
le la o ia le nga la submitting le motion le activate lo le fo le full pasengi ai mana mo kongo o longa kai milenga le nga ko fa manga ku precious chang o enga e ia ile kai menga o e kongo nga faila inga menga o manga faile case o mare unga ko e apili ko e sa wale unga o le o manino le time activate ele yo fa mo e per pepelea fa mo e pe o va fa ngua o va io e fa mo e pe ele yo o le kai mi activate tai ala he kalia e fa masingonga ma ko ava ko ilo o ko nga mela ni ba po mai itinanga nga e fa ngi foi lo que fa ko o le la sa ngo mai e vui Clarence Nelson. What do you think, council? La fisilia nga ia precious. O ai se si o ma o ai la se si o fa masingo wa manga sa fa ia o le pili wa manga sa fa ia. Le la uti tau va ia tunga. O la va o le a fili se special panel foi. E lo que a? O le point le fi nga wo ko ile lo ia. E le o fa ia ko well, in other words, ele fa pe po ai sa fa ia. The fact wa uma nga laule unga o le wa mangingo le kaimi maleaso marpanga ngoa e fa ko a activate tail melia. Ale a kalia o le fo a ko ilo ma ko e kilo va. Ale avakule le avakule le pico fale alidi. Ai fisili lo. E hingi si mea e wa o sikele a seka o sikele sa ro ma fa o sikele sa ro ma fa ai se awa ngaki ai kul e pa mari cha pipi activate su pasenge ala mo kingoa por ala me kupu e kawan kul e mai ya liman ma e fa ko su pasenge ala ko wal ma fu anga wale ngaki la ba fa ngi me pe fo linga mai ale fa el mele lo ke le mo se sui lei sa ole lei ya mana tu mai ya ja fo ia se ku lo wa sa mo ma fa fonga anga aku o ke le ko e popole po ai sa ko ko ngone me o se fu pasenge fa ako le tu honestly a sa mai le fionga ya ri ma mangu se so what ya alo winga nga lo ko fa ko o ai ko i ka se sa mo e mai mau i fo ma le i fo ka ko lo ko si fo i kinga ioi dato ai ka ngoi faile me o le common sense o me uma e ia me ka ka ko focus e foi me ka unha fa pasiroa o se for pasengi e ia hauia o ia sa mai who cares we da pe sa mai lang moanga pe sa mai lang nuri lang sama lang me maka lang maka who cares e ko esu ia ia fa nga malo no era ia se me ko esu ia nga mea a o winga le tate vai tu ngi kai e sa o lo so ngonga ai se a ua ai sa ma fuanga ai sa ma kinga ki ele se swinga fa ya mind you a sa ka ngo ki kilo le the constitution ngi kai o mena ka ka ngonga ele ma fa se kumalonga ma ku mengi ka mai ka skolu ba nga mo le ai se ka mai ka se me so ngo winga e mo kingo la para ya sa kaula le cha pipi mala ko ngai lo e ku la vai ya la cosuila el kingale a limanmang so o fisiti ke le ai se a me wala kinga ke foi le ai se a foi la ngale va be activating ya wala ngali ako ele ako la pa sai ko ngua ya na puse vete ele ako ale o ngolenga le ngo mai fia me fa na ai mai pa be le ngo wa fa pe mai le kasi le ba ai pe lu le ba so ke le ngo pola le motive la le motive ko le pa mai cha pipi ale nga wa activate o fa mai mo kai mi fa mai mo kupe fa mai mo kai mi fa singonga le mero fa ba ngali o to foi mai la vele man na ia o site ma enko sia bota fa so mai e nan o fa yetua o le malia yo ka dia inga le ka dia le foringa mai o la ua lo ia le va kungole o super sengile even though wa mai o nga fai ai le unga le paro kan ke ngei I fa masingonga ma o la ua fa ta oto le ala fu ma le kaimi e activate
alea eva ko ala kalia foringa mai le la faile special panel le angisi o famsingo who knows maybe a wa tele lo ya isi famsino sili fo ile famsino mawalunga o le tuala le lani tuala Warren tele lo sinata mai tai famsino pesa se e isi famsingo ngi me mo ai nganga o fa ya so famsingo ngor ma kwa fania e lo ke fa ya fa unga fa ka o ko mai fa unga ai a koe avakure mea lea e le koe fo i le mea lea ai e se fo le mea iofai a o lea la kou keke e ngā le manga o fale halili ai a fua mai e le i kupu mua se mea whaapea e sa o le ato e le i tupu mua se koe ngā keisi lea. On the other hand se furu pasengi we're already dealt with and sorted out we're already a lai karia o le mea ngā lea le tele ai le mo fisili fa malulu aku le malu ma pa ia ma go ngor fam singonga fa malulu foi lo fionga le fa lu ngor fam singonga ele sunga ya pali jon tai marelang wa o ia le pule fam singonga ia male fionga fo le mingiska fa malulu aku lo fionga le mingiska a fai fo isa to fa fonga mai o issues ia matelanga langa le ele o ia se vaenga o ma fa le nga inga le ma kere o la ua pe o isi au ko sira fia le mai nga solo kala isi por kala me la lau fa msingo siri la lau no ele se nga fa pe ma ngi fisiri fo le fa ku mangako yes mo le process mo le system ka nga langa le ki ro makule isa mo me ku mai o le kele o fisiri ngai lo kali o me o maka upuya le afu ainga ma fisiri ngia fo i ma fa so atu e fa malu ele fa u yo to fina ngalo ai se o tatou ia afai ale ngaru ngargaka whakikainga o te quotinga mainga upu na o maua mai i se finangalo o le CJ ina ua ia te ena i le mana o e whaiangi mo rianga ngaia e whasangai i le ngari i le Samoa o upu ia ngo umawanga mainga e o ngaruenga ia ia lako o ngaruenga e kau ai aku iai le leanga ma lele o upunga mai Samoa foi ma fuanga foi nga leanga kau ma fai ai le pulisili o famsingonga e fai le kangi e faka kau maka upule inga ia pui le ngo ka ule layer famsing city lengo for al famsingo city peika mo le nga kasi le fukia ma umbe a o le langona le sa au mai e fa pea si ele manga o they are public servants e kongi ai kangaka ma kau ai aku le anga ngoi pepero me uma fa penga foringa me tau fa pena se fina ngalo loyes o le famsing city o le winga la utala talo sia o finga ngalo ia e o le fainga o fai unga e kau kasi ai leanga le ese o mea le kau ke va ia kuai ai fa sawi fa le ese sauli ole vai nga fonga le ke sa ngo asiaka le lo ma fa nge mo ka kau ngo le wa kula mai le kele fa msingo le i ngi ile a fi ile fa viol malo Samoa the constitution of Samoa mo ka fonki kiro le mkanga ngo fa msingo indicako constitutional lawyers lawyer fa piko ala vai e me ka constitutional lawyers lo que kiro ka upunge fa mo se pano fo le fainga ka mai fa unga i lo wa mere ko punge ya le ko kia ko fule lo ia malanga le fa msingo ia masianga ka mai me amai ya o ke lo inga pe mai le constitutional lawyers ka ko mo fa msingo ia ila unga mai ka ke lo fa ya ke lo ki singa fa msingo ma lo ia ai ele kele la ai aku ele o kele ni lawyer constitutional lawyers e lo ke al fa va sa mo pa nga fia me fa pe